Working President juk NPP Meghalaya State uba Hamlet Sondoling habakren bikinong thok khobor holor ke jingwan rung kertlap jung dibri ke banabar sya ke jela khamtam nakadau juk jingeki sya kari ba marjan ke Bangladesh ulaong kani kadai kamat ka bae bha ka bakum ke jela bat ki wei ke jela ki yakandu nakapor sya kapor ulaban rabru da ka baong bangi donbok ba ke isu na du kisnem khat khandai spa nyop khandai ter kalai ki bha habai dei bat kani kamat jong ke jingwan rung kertlap jung ki brio ki ba nabar Sengau ban ai buram sibun ya ke isu bat ki wei seng phalang ki bala simkhia ya kane ka benda bat ke ai ka bangi kren hakipor ke bamunswa ngiyo i ba menta kalajan urlang shu ulaong ba kadon ke jingma ya ka thai north east barok ka wei bat ya ka jela Meghalaya na ke jingwan jong kini ki breu ki bana bar khamtam na ke jinglong jingman jong kari Bangladesh uba hamlet ulaong bak sorgar ke Ukraine ya kani kamat nakapor syakapor badang hagini ki khendiat sngi menteri rang ba ke jela korat sangma harangkat usembut menteri rang ba ke jela ba presiden kila ya kendu ya menteri kampo ing sorkar pedeng wa Amit Shah man penbor yu man ya ke ILP ha ke jela Meghalaya ulaong ro bak sorkar India ke de benjubab ya kani ke jingdawa jong ke jela lada kamdei ke ILP ro ke de ben ai da kenu ke ain ke ba kham khlany Manyada yak jingwan ki brio banabar sya kejela kejongi. Kini kedai ke isu kaba ba kaba kum ke jela Meghalaya bekerja beri ke kedua nak kapor. Wah, gitu box buan dia badu ka isu duk senyam ka kendai Spanyol pun dah ter. Kleki bah berdebat kini ke isu jongken vlogs. So benai buram syai ke isu berkuwi sing halang ki bal kia ya ke dikerenta. Barkai ke begiran hakipor musrangi i menta kalajan begitu. Wah Kadon sya kata kathet ya ka jela nodi si borakwe bad ya jela Meghalaya hi borakwe na kan ne jengwan ji bre ki banabar berkham tam la jelong jengman hang thie po Bangladesh te ngisko ba kum ka sarkar ni la ju kran da kapor dang hi kediat sngiru dang dep bani kedo ya home minister ne kaliang jeng chief minister ba deputy chief minister ban persang ban penbor yang ya home minister ba udai ban aya ka ILP hapo kade ka jela kasui kata kede ba ni kren rengi kwa bereba kesukar dia aliskan jubah mo lada ke ILP ru lada ai de kadu an ka bakam klan ke badia da ya jengwan juga beri ke banabar syakane ke jela ka jungi marka influx ke de ka threat ke bakrau ba ya ka jela jungi ya ka jai beri ke jungi ini ke jai beri ke batang lai pinyo lai ku prala mo ke balaki beri banabar ke wan ke de jela ka jungi kempep ngilong ke bolong hapor tipura ngilong ke bolong ke tiap sa ketika mat ke bana kaliang jongga parti jungiru di simkhia ba bagi kedu ya ka sokaran dia alis bahkan kerana alor jing doa jongi banonra ya ka ILP apo ke jelam jahi burak kuwi kata de kuwi berkabaru ngikwa ru buat ya ke border fencing bah kembang mentah ke julong jemang ke Bangladesh kolong ke isir ke isi syadu kata kalau ni hadu kuat ba kinut bernyam banong ba kini no ruwe ke jalan noris burak kuwi sepo Bangladesh pi kini kejengkran kini ban penpemat ya ka sarkar India kam dei ban ken sting ya kini mo lala ka green dia ka sarkar dia kelong serius ban take care ya jano di sibra ko bai ai ki an jo khan bagandra ya ka bora fencing apo Jela Meghalaya hi bro ko bai para bangi ong spang ka bora fencing pada lada de ban le ru ken ma ka sarkar dia ke ban sim ya ka confidence ya ka jing terlang na ki road ya ki try jaka ki rang basnong ki doloi ki wadadar ki sordar ki sang belang ba per karang ba ke jeng nut kan long ke ba job bat ke ba siso ti ba sekarang dia kan tik confidence kini ke barkoi karang ba ngila banida ya kan dia ke jeng temu jeng ke brerong tin po ri Bangladesh syaka jalan di si barkoi bat kerpang syaka Jela Meghalaya ke jeng apa dia